A sa nama i Vojska Srbije polaže cveće na spomen obeležje pripadnicima Vojske Srbije stradalim u NATO agresiji. Ne smemo zaboraviti žrtve koje su dale život za državu Srbiju i moramo se sećati i ne zaboraviti ih. Sada, molim ovom mestu na Divčibarima, na spomen obeležju memorijalu, odnosno poručnika Siniše Radića i poručnika Željka Savičića, da minutom tišine svi odamo počast preminulim i poginulim u vreme NATO agresije. Neka im je večna slava i hvala. Je praktično ispred svih biciklista Biciklističkog saveza Srbije organizator ovog takmičenja. Molimo predsednika gospodina Branka Banovića da izađe na podijum i obrati se prisutnim. Poštovanje svima, drago mi je da vas vidim u velikom broju, da vam se zahvalim što ste danas izašli da ispratite ovu veliku manifestaciju, državno prvenstvo u Brdskoj Ožnji Republike Srbije, da pozdravimo ove mlade heroje koji su se borili danas i sa vremenom i sa velikim usponom i postigli zapažene rezultate. Pre svega da se zahvalim Vojsci Republike Srbije što je prepoznala i s nama organizovala ovu svečanost u čast naših nastradalih vojnika. Još jednom hvala vam za lepu manifestaciju, za sve što ste učinili da evo drugu godinu za redom, da ovo bude i sigurno sam da će prerasti u tradiciju i da ćemo u narednim godinama se nalaziti ovde i podržavati ovu prelepu akciju. Hvala još jednom svima i čestitam pobednicima kao i svim ostalima koji su završili trku. Prijetno. Hvala predsjedniku Biciklističkog saveza Srbije, gospodinu Branku Banoviću, a sada će nam se obratiti zamenik gradonačelnika grada Valjeva, gospodin Dragan Jeremić. Nije tu? Dobro. Onda sljedeći po redu pukovnik Dragan Radovanović, zamenik komandanta 126. brigade Vojin. Dragi roditelji Siniša i Željka, poštovani gospodine Vukosavljeviću, gospodine Banoviću, dragi gosti, takmičari, pozdravljam vas sve u ime 126. brigade Vojin i izražavam svoje posebno zadovoljstvo što smo danas, evo drugi put ovde na istom mestu, istim povodom i sa istom željom da se imena ovih stradalih ljudi pre 18 godina nikad ne zaborave. Nadam se da ćemo sledeće godine i narednih godina istim povodom se viđati ovde i ovo stvarno prerasti u tradiciju. Svim takmičarima želim uspešnu trku i još jednom
sve vas u ime 126. brigade Vojin i Vojske Srbije pozdravljam. Živjeli! Hvala vam, bravo, aplauz može, nadam se da bude i žešći, ili će to biti posle svih ovih aktivnosti koje obavljamo posle cilja. Mislim da ovo zaista što nam je vojska ovde pružila u organizaciji, hvala im na tome. I mi sada prelazimo na proglašenje najuspešnijih. Ceremonijala, kako to svaki protokol nalaže na pravim takmičenjima, državno prvenstvo je najveće takmičenje u okviru jedne države, da pozdravimo himnu Srbije. Hvala, idemo fanfare, jer krećemo sa ceremonijalom. Prvo, najmlađa kategorija, mlađe poletarke. Prvo mesto, Čulić Tara, Boba Valjevo. Drugo mesto, Pavlović Marija, policajac Beograd. I treće mesto, Ratković Nika, Boba Valjevo. Nagrade će uručiti sportski direktor kluba Boba Valjevo, Nikola Vukosavljević. Opet ti najmanje, opet ti smo provali. Nikice! Nika! Ajde igri to vole. Bravo, bravo! Hlabović, Partizan Beograd. Drugo mesto, Nikačević Rasko, Partizan Beograd. I treće mesto, Zornić Tahir, Novi Pazar. Nagrade će uručiti Nikola Vukosavljević, sportski direktor kluba Boba Valjevo. Pusti dole, Rasko. Baci mi to. Ajde.
Hoće da bude bolja trener. Daj Bože. Doki, samo malo. Dijana okrenuo kao, kako su ti prenijeli. Bravo, aplauz za najmlađe poletarce. Idemo poletarci, to su oni ispod 13 godina. A prvo idemo devojčice, poletarke. Prvo mesto, Božinović Sonja, Jednota Šid. Drugo mesto, Pavlović Iva, Radnički Kragujevac. I treće mesto, Ratković Gala, Boba, Valjevo. Nagrade će uručiti opet, naravno, sportski direktor Nikola Vukosavljević, sportski direktor kluba Boba iz Valjeva, tehničkog organizatora današnjeg takmičenja. Stavi. Ovdečko su mi pričali, znaš, ja. Kategorija poletarci, prvo mesto, Cigić Dario, Estiv Sombor. Drugo mesto, Veličić Boško, Borac, Čačak. I treće mesto, Živković Miloš, Jednota Šid. Nagrade uručuje Nikola Vukosavljević. Hvala našim poletarcima. Prelazimo na stariju kategoriju, to su mlađe kadetkinje. Prvo mesto osvojila je Bilić Vanja, Alavski Soko, Beograd. Drugo mesto, Jolović Marija, Ciklomanija, Kragujevac. I samo malo strpljenja. Evo je, samo da dres se obuče. I treće mesto, Janković Sara, Radnički Kragujevac. Nagrade uručuje otac poručnika Siniše Radića, Jovan Radić. Bravo za naše takmičarke mlađe kadetkinje. Kategorija mlađi kadeti. Prvo mesto, Milan Vukajlović, Radnički Kragujevac. Drugo mesto, ima li prvog? A, dobro, naravno, mediji moraju da zabeleže, fotoaparati moraju da rade. Idemo. A posle će sponzori da odreši kesu. Jednog dana u državi Srbiji biće, nadamo se i to, da će se ovaj rezultat mnogo više vrednovati.
Bravo, to je prvi. Drugo mesto, Armin Saković, Trnava, Novi Pazar. I treće mesto, Igor Nadoveza, Esti Sombor. Nagrade će uručiti majka preminulog poručnika Siniše Radića, gospođa Leposava Radić. Fotografija za uspomenu i sećanje. Hvala mlađim kadetkinjama. Odnosno to su mlađi kadeti, pardon. Sljedeća kategorija, kadetkinje. Prvo mesto, Emilija Đačanin, Jednota Šid. Drugo mesto, Jovana Radovanović, Jednota Šid. I treće mesto, Teodora Trpčić, Avalski Soko, Beograd. Nagrade će uručiti otac poručnika Siniše Radića, gospodin Jovan Radić. Bravo! Aplauz, čestitke kadetkinjama. Sljedeća uzrasna kategorija su kadeti. Prvo mesto osvojio je Kolašinac Admir, Trnava, Novi Pazar. Drugo mesto, Ćatović Nermin, Trnava, Novi Pazar. I treće mesto, Matejić Nikola, Šumadija Aranđelovac, Miroplan. Nagrade kadetima uručit će otac poručnika Željka Savičića, Nenad Savičić. Fotke za uspomenu, istoriju i budućnost. Bravo. Predrag Davidović, Čukarički Beograd. I treće mesto, Toni Smiljanić, Borac, Čačak. Nagrade će uručiti otac poručnika Željka Savičića, Nenad Savičić. Čekaj, mali. Evo. Ovdje stani, pođe ovdje. Brzo. A mi sada prelazimo na kategoriju žene seniorke ili žene elita. Prvo mesto,
u kategoriji žene elita Erić Jelena, CCN Metalac Kraljevo. Drugo mesto Jolović Jana, Ciklomanija Kragujevac. I treće mesto Savić Maja, Dublu, Novi Sad. Nagrade najuspešnijim damama uručit će Gajčić Saša, generalni sekretar Biciklističkog saveza Srbije. Kad ode u profije, bit će... I naravno najuspešniju seniorkinu i Pehar šampionu Jugoslavije, bravo me, šampionu Srbije za 2017. godinu u disciplini brdsko kategorije žene elita. Molim sve one koji su ostavili tanjire i pribor na stolu da se vrate su kategorije juniori. Prvo mesto osvojio je Dušan Stopić, Era Užice. Drugo mesto Veljko Maksimović, Radnički Kragujevac. I treće mesto Stefan Sretenović, Borac Čačak. Nagrade juniorima uručit će predsjednik biciklističkog kluba Boba Zoran Vukosavljević. To su takmičari ispod 23 godine. Prvo mesto osvojio je Aleksandar Roman, Partizan Beograd. Drugo mesto Andrej Galović, Partizan Beograd. I treće mesto Daniel Karatović, Naisus, Niš. Organizatora današnjeg takmičenja. Fotografije, aplauz naravno za ovu kategoriju i hvala našim momcima. Darujator Partizan, Beograd. Drugo mesto, Aleksandar Roman, Partizan Beograd. I treće mesto, Marko Stanković, OBK Beograd. Nagrade najuspešnijim u elitnoj konkurenciji uručuje predsjednik Biciklističkog saveza Srbije, gospodin Branko Banović. A još nije ni jeo. Još nisam ni jeo. Čuva se. Stevo, snikaj, Stevo. I pobedniku sleduje medalja i naravno pobedniku pehar. I sada aplauz i slikanje
A mi vam se svima zahvaljujemo u ime organizatora Boba Valjevo, biciklističkog kluba, u ime 126. brigade Vojin i drugog centra za obuku iz Valjeva, koji su kao su organizatori učinili da ovo takmičenje, ovaj deo programa protekne u ovakvom maniru. Naravno, nastavljamo tradiciju, nadamo se i narednih godina, i program nastavljamo danas posle podne u centru Valjeva kriterijumom. doktore, muk. I Sagri Korol. Uskoro će verovatno sudije za poletarce početi kontrolu prevrsa, odnosno u toku trke kada Master se budu krenuli. Master Sezar, broj 14, zatim sledeće preduzeća, Vujić Voda, Samostal Ugostiteljska radnja Jovanović Kucata, Tekor Mladerović, poljoprivredna škola, benzinska pumpa Sefar i Pričević, Koler iz ulice Plantićeva 110, Arena DO Valjevo. Ovo su sponzori donatori koji organizator želi da istakne, posebno da istakne deo njih istaknuti Vojske Srbije, ambulantno vozilo Vojske Srbije, ima i evo je starta, Konjeva starta, Orval starta, Pedal, Petor i idemo bodovi se sabiraju na tim prolaznim ili tim šprintovnim krugovima i pobednik je takmičar koji ima pun broj krugova i najviše bodova. Evo, vidimo prvo vozilo bezbeđenja, verovatno sa sudijom, i evo, biciklisti, Masters, trojica takmičara pokušavaju beg, odnosno voze Zajičića. Želja organizatora je da se ne zaborave ono što su, ono najvrednije što su ova dvojica oficira dali za državu Srbiju, a to je život. Mi zbog toga u njihovu čast organizujemo su bodovi koje će osvojiti pročet